Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu Silian sangpuya. Larsab Dr. Haribabu Kampambatian Mizoram University le Amrita University Kerala Tangkopinan Buatsai G20 Indian Noya Civil 20 C20 Mizoram Conclave on Education and Digital Transformation of Manpui. Tui Chang Lui Chunga Mizoram PWD in Double Lane BUSG Garda Bridge and Siam Sinimin Khan Chief Minister Puzaram Thangana Hong Punjab Chief Minister Hlui le ceremony Akali Dal Shwai Hlui Barka Singh Badal Chunisan Khan Thi Sudan Ramchung Boina Wanga India Mitang Khang Te Chotho Khatna Nimin Khan INS Sumeda Long Mangin Thiar Chu Anni Mizoram University le Amrita University Amrita Vishwa Vidya Petham Kerala Tangkopin Zirna Atana Digital Masona Chungchang NGO le Khotang Shwai Tu Te Nena Soihona Civil 20 Mizoram Conclave on Education and Digital Transformation G20 Noi Malang na Poimo Takchu Seminar Hall Department of Education MZD Nimin Khan Abot Saya Hehun hi Larsab Dr. Haribabu Kamampatin Manpuyani Larsab Chon Heuna hin Amrita University le Mizoram University Tangkopin Science and Technology Innovation Hub STI Hub Andin Manga Tribal Meet Zirna Aizonele Khosak Phung Ti Mason Tuma Malak Antumna Program Ahong Hal Bokani Larsab Chon Mizoram University le Amrita University Te Thodon Noya G20 Malak na Zinga Poimo Ber Pakhat Lomai Pole Khotang Shuai Tu Te Nena Zirna Konga Masona Chungchang Soihona Bosa Ni Chu Lom Omati Thosoya He Conclave Boy Poimo Takai Hian Mithiam Tele Conclave Chimtura Sombik Lomai Pole Khotang Shuai Tu Te Chuan Anthu Pui Poimo Tak Pathum An Soihona Atangin Malak Dan Tu Thazok An Mu Chu Abe Sei Thu Soi Ani Heuna Chief Secretary Dr. Inu Sharma Potela Conclave Polian Ambassador Vijay K. Nambir Principal Coordinator C20 to Soi Clear Hawani Up Hemino Hian Mishang Shang in Tuan Soizoya Civil 20 Mizoram Conclave on Education and Digital Transformation Hian Soihona Hun Thentuma Neni Up Substance Abuse Awareness Skill Development and Digital Transformation Le Food Nutrition and Ayurveda Tetsu Thupuyata Na Man Ani Tui Chang Lui Chunga Mizoram PWD in Double Lane BUSG Garda Bridge Ansiam Chinimin Khan Chief Minister Puzaram Thangana Honga Hele hi Central Roads Fund CRF le Scheme Special Assistance to State for Capital Investment Saski Atanga Sumhu Honga Sak Ani Chief Minister Puzaram Thanga Chon Thu Sen Tui Chang le Hontak Chu Tui Chang Ral Chang le Thangmi te in Kalpo na Kong Poimo Tak Ani Thu Sen Voina Hona Ta Chulo Mumati Thu Soya Leido Omhasa Chu Metric Ton Som Chau Dol Ani Awangin Lir Thei Lian le Rizok An Kalthine Tu le Leilen Zok Momo Ani Thu Soya Lei thar do na harsana engemo tokin lei design chu thaka ngai wanga Central Roads Fund atanga summu in wing wala tan provision siam alonil awangin sarkara ahna tho zona tur sum saski atangin cheng noi zani sunga pakua point pali panga dabelani thu soini Home Minister bill to MLN ni bok pulal chamle na point thu soin hele do konga harsana tam takara hon ani ta chu lomamati thu soya Kokar Kong PMJS Y Road Siam Mek te among lea the to panorji mek ani ti a thazo kong Siam thar tu ro man te po omani ati hele thira Siam achot alkadalon hi adodan soifia tu engineer silal chona engineering chief sedanim kumsan sam production bani khata do tan ni in ado na thok tu te hi MS Sadguru Engineer and Allied Services Private Limited anni a har sana engem awangin ado kumchunga reya ebrin samni panga nimin khan hon thai ani ta chawani Tui Chang Lei hi Sir Chief Simlam kilometer sompli vel omke tumatanga khochaklam kilometer ni vel omani a hele hmuna hian pualal oya do kumsang khajong somret pahnia hon thir leya oma kumsamni chuang manani nuwa athar thajoka do in hon anita ani Young Indians Mizoram le Sarkar le Ministry of Youth Affairs and Sports Changko Bosai Y20 brainstorming session chu Nimin Khan Pachong University College Neni a Sport and New Services Minister Porobado Mairo Te Manpui Minister Chon Indian G20 President Chelpola Sumdong Te Ma Khuangaya Young Indians Malag na chu fakamati thu sein Anhun Manchu Mizo Thalai Te Sumdong Te Tan a hlok thak le don ani ati a Young Indians le abikin Young Indians Mizoram chu Mizoram Tan ko engkima the top an so thino wangin lom thu ashil ani Minister Chon entrepreneur hotling ni tur chuan information technology manthiam poimoti a social media platform sang te chung manthiam phot chuan game changer ani thei rolin thudik le diglo clear thiama ramchang kangjok ten tui hala dika an tui hala shene dik anjong ang hian ngai to na mana clear thiam apoimo ani ati
Young Indians hi Confederation of Indian Industry peng pakhat ni turin kumsak ni pani khan din ani a thalai ten ram in rel bol na le masona konga mun poimo an chan theina le leadership skills an ne theina na malatura pol ding ani Social Welfare Minister Pulorin Oman Ruihlo do be pui thak dan inzitina nimina Mizoram Rural Bank main office Mineko Khadla ne man pui Minister Chan Ruihlo ka inhoin khong ani na sat zia soin Ruihlo do na konga mitin mani mo phona la a mani omna huna pia nga the top so apoi mo ani ati a zu le Ruihlo do chu midang ko ta da mai lova arema le arem lova po arem chang dan anga puanzar zela poimo a sarkar lai pui point hemi konga hian thei to pa chu thin thua soi mani mi thing pui da chan chu na tho hi mitin ti mak mole ani tin khosak phung anghang thin baka wangin Mizoram hirui lo chi sang sang zor le to rungna kong pui pakhat ani awang hian danin a phallo ruihlo zor hit tirem turin thei top chu zela tulani ati sarkar hnoya excise and narcotics department police de NGO ten ruihlo tirem non supply reduction program kalpui meka Mizoram Social Defense and Rehabilitation Board, Social Welfare and Tribal Affairs Department lam poim. Thalai te zinga ruihlo luar zel chungchanga zerbing na tenein thalai no pangte ruihlo tilo tura zertina te pe in demand reduction program to school college de mun changsanga te akal pui reng thua soi ani ruihlo ngai te en kola mun drug rehabilitation center chu rual khai taka inen kola kalpui in thena thok tu the training and pek thin thu soi Mizoram State AIDS Control Society MSEX poim ruihlo ngai te zinga poina sale zola thenlo nan harm reduction program an kalpui reng boka sarkar mhlana thopin central way mela tlonga portion khatten na satakin tha an tho mek zel bokani ati working committee hian rihlo do na konga chakjo ka mala kani theina supply reduction demand reduction ne harm reduction temu mal taka to ho tul tak zate na ria ro manate siamin district na deputy commissioner chairman noya district level task force din vek to ani ati bok timin khan district level level rihlo do na konga tho dan tur intil chet na orientation training hi bot sai ani All India Radio Prime Minister Narendra Modi program man ke baat chon voizana mela mudon ta man ke baat hi October ni thum san ni sampale khan bultan ani don pathian ni hian avoizana ti chu ani don ta ani hemi pol hian man ke baat program kal to Prime Minister Modi thu se then khathin che tlak te longai thang man ke baat program kal tang Prime Minister hian mi puita su khlek rem turin mala thina sarkar mi puita tana scheme sang siam te po apong za thin ani heng zinga program pakhat mi theten nun khai chuna program Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana hi kumsan sompre February ni somni poriat man ke ma program khan Prime Minister hin soilanga he scheme hi damdoi man tom zo kami puin anle na tur scheme ani जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाएं बाजार में बिकने वाली ब्रांडेड दवाइयों से लगभग 50% से 90% तक सस्ती है इससे जन सामान्य विशेषकर प्रतिदिन दवाएं लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की बहुत आर्थिक मदद होती है बहुत बचत होती है इसमें खरीदी जाने वाली जेनेरिक दवाएं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तय स्टैंडर्ड के हिसाब से होती हैं यही कारण है कि अच्छी क्वालिटी की दवाएं सस्ते दाम पर मिल जाती हैं Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Punjab Chief Minister Hlui le Shiromani Akali Dal Shuai tu Hlui Parkash Singh Badal chuni zan khan thi pu badal hi kumsum ko panga ani tumnga Punjab Chief Minister ni to Parkash Singh Badal hi Mohaliya mimal dam do ina patheni khan dalwani intensive care unit in colony hnui ni zan khan thi ani Sudan ram chung boina wanga India mitang khang te chu atho khatna ni min khan INS Sumeda long mangin thiar chu ani Sarkala Pujan Sudana India meted Sansobe Puhi Operation Kaveri Tiamingvo in Akalpuya, External Affairs Ministry to Puang tu, Arindam Bakchi John INS Someda Hian Mi, Zani Somse Pariat Putni in Port Sudan Changin Saudi Arabia Kopui Jeddah Panpuyani Ati. Pubakchi John INS Tech Point Operation Kaveri Hi Azam Veto to Soya, INS Tech Hian Port Sudan Port Hangto in Tanghang Mekemamu Apur Del Boka, Chakzok in India meted Sansote, Abese to Pubakchi John Soilang Bok Ani. Chanchinthar cherti topna na tlang pui Larsab Dr. Hari Babu Kamambatian Mizoram University le Amrita University Kerala Tangkupinan both site G20 Noya Civil 20 Mizoram Conclave on Education and Digital Transformation of Man Pui Ti Chang Lui Chunga Mizoram PWDin Double Lane BUSG Garter Bridge Ansiam Janimin Khan Chief Minister Puzoram Thangana Hong
Punjab Chief Minister hlui le Shiromani Akali Dal hruai tu hlui Parkash Singh Badal chuni zan khan a thi Sudan Ramsung boina wanga India mi tangkhang te chu atho khanan nimin khan INS Someda longmangin thiar chu anni chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani